Yes, bakunze b'ikipe ya APR, bafana b'ikipe ya APR tubahaye ikaze kandi tubifuriza kugubwa neza. Mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru y'imikino ni za breaking news zigiye zitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Niba udukurikiye none aha ngaha, wowe icyo mba ngusaba nta kindi ni ugukanda subscribe, ukiyabonesha, ukinjira mu muryango mugari w'abadukurikira kuri runo rubuga, ibintu bikagenda neza cyane gatanu kuri gatanu. So bakunze b'ikipe ya APR rero turaje mu kiganiro Morning Sport, ikiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Tugiye kuganira ku ngingo ziremereye cyane. Ingingo ya mbere tugiye kugarukaho niyo Mugabo Claude is back. Niyo Mugabo Claude, abafana b'ikipe ya APR mwari mwagize ubwoba katazakina derby nyuma yo kugira ikibazo cy'imvune twatekerezaga ko ikomeye cyane kuri match iheruka. Ubu ngubu hari amakuru meza y'ikipe ya APR ndaje nyagarukeho. CAF, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika, ryamaze gutereka APR nyamukandagira mu makipe azakina CAF Champions League. Ibyo ngibyo biraza bikonfirima, byemeza ko ku munsi w'ejo ikipe ya APR yatwaye igikombe cya shampiyona nyuma y'uko Rayon Sport ikoze faux pas. Turaje turugarukeho urwo rutonde, ni urutonde rukiyongeraho amakipe. Icyo CAF ikora ni ukugenda ikiraho ikipe, ni ukuvuga ngo niba ikipe itwaye igikombe cya shampiyona iterekaho, nubwo nyine baba batarabigira official, ariko niko bigenda. None ikipe ya CAF ikazasohora urwo rutonde nyuma, ariko nyine igenda irukora bitewe nuko amakipe agenda atwara ibikombe, by'umwihariko iyo shampiyona zirangiye. Urwo rutonde mu by'ukuri tugiye kurugarukaho, hanyuma n'ibindi byinshi tugiye kugarukaho muri iki kiganiro birimo akarasisi. Ikipe ya APR iri gutegura uburyo izegukana igikombe cya shampiyona. Mwabonye ibitangazamakuru bya hano byinshi mu Rwanda, birimo ba Mama Rwagasabo. Abanyamakuru benshi mu Rwanda bahaye congratulations ikipe ya APR ko yegukanye igikombe cya karindwi cya shampiyona. Ariko ko Rwanda Premier League cyangwa se BK Pro League nk'abashinzwe gutegura ko bategeze bayiha congratulations. Izakina umukino wo ku cyumweru na Rutsiro, iramutse itsinze yakwegukana igikombe cya shampiyona. Ubwo tuzareba uko bizagenda. Mu by'ukuri reka duhite tunanzika, ariko nyaboneka ndabasaba akantu gatoya no gukanda subscribe. Hanyuma andi makuru meza naringiye kubaha bakunze b'ikipe ya APR, murabizi cyane twakoreragaho mbere yagize ibibazo yitwa Rwanda 45 News Plus, ariko muri ibyo bibazo yagize mwabonye ko urumva twatangiye gushyiraho utuvideo tugufi. Banyarwandakazi, amakuru meza nuko tugikora utuntu twa nyuma dukeya dushobora gufata nk'ibyumweru 2 cyangwa 3 cyangwa ukwezi, cyangwa se bikanakundana none aha ngaha ejo cyangwa ejo bundi. Ariko ubu ngubu yagarutse Rwanda 45 News imeze neza. Ahubwo icyo tugomba gukora nk'uko twabasezeranije, tugomba gutegura nyine content itandukanye. Ni ukuvuga ngo hano niba twarabibabwiye, turababwira ati mwebwe gukora subscribe kuri niba ni ukuvuga ngo KSTV Rwanda ariyo gukoreraho ibiganiro. Dushobora gufata urugero Rwanda 45 News Plus tukayigira iki, iyo gushyiraho highlight, iyo gushyiraho imyitozo y'ikipe ya APR, iyo gushyiraho line up, ibintu nk'ibyo. Ariko nyine ntabwo bikuyeho ko zose tuzazikoreraho. Rwanda 45 News ni platform nari maze kubaka, yari maze kugira abasubscribers barenga 11,000. Urumva ntabwo napfa kuyitakaza gutyo. Hanyuma n'iyi ngiyi nayo abantu barenga 4,000 mumaze kuhagera, ntabwo muri bakeya. Ni ukuvuga ngo mwese ntabwo muzigera mwicuza impamvu mwakoze subscribe kuri izi platform ebyiri zubakiye, zishingiye ku bakunzi b'ikipe ya APR, zishingiye ku makuru ndetse no ku biganiro by'ikipe ya namukandagira. So banyarwandakazi rero, reka twanzike ikipe ya APR
ku munsi w'ejo yakoraga imyitozo, ni imyitozo y'ikipe ya APR. Akenshi itangira ku isaha saa 9. Ku isaha saa 9 nibwo imyitozo y'ikipe ya APR Football Club itangira. Murabizi ko mu gitondo cyo ku munsi w'ejo nayo nabatangarije inkuru ya Niyomugabo Claude, by'umwihariko twabigarutseho ku mbuga nkoranyambaga. Niyomugabo Claude yagize ikibazo cy'imvune bamukandagiye cheville, ariko ku munsi w'ejo yakoreye utwitozo dukeya ku ruhande ndetse n'imyitozo ya gym. Yatangiye imyitozo ya gym, wenda tugiye kwinjira mu cyumweru cya derby, kubera ko APR ni kina na Rutsiro ikegukanya igikombe cya shampiyona, tuzahita twinjira mu cyumweru cya derby. Urumva harabura icyumweru n'iminsi 2, ubwo ni iminsi 9. Niyomugabo Claude uburyo yakandagiwemo, nubwo yatangiye imyitozo ya gym yo ku ruhande, tujya tubona abakinnyi batangira imyitozo ya gym ku ruhande, ndetse bagatangira n'utwitozo ku ruhande, ariko bakaba bashobora kumara ukwezi hanze badakina. Ni ukuvuga ngo icyo nababwira, ayo makuru yo nagombaga kuyabaha, kabone nubwo ntaramenya amakuru ya raporo y'abaganga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nitwinjira mu cyumweru cya derby nibwo nzatangira kubaha amakuru neza niba ari 100% kuba yakina derby, kuko ngewe ndacyabona bigoye gusa amakuru meza nyine. Urumva niba umukinnyi yari yakandagiye cheville muri buriya buryo abantu bakagira ubwoba, amakuru meza cyambere nuko yatangiye imyitozo yo ku ruhande. Ndumva ari cyo gikuru, ibindi wenda tuzagenda tubigarukaho neza cyane 5 kuri 5. Ndumva ari ibyo. Hanyuma rero ubwo andi makuru mu myitozo hari nari nibagiwe, hari umuvandimwe tubana muri ya groupe yacu wa WhatsApp, ariko ko mwadohotse mwaradohotse, ntabwo mukinyandikira, ntabwo mushaka kutwibumbira hamwe nk'abantu tubana muri groupe tukajya dusangira amakuru mu buryo bworoshye tukaganira. Buriya match nk'iyirangiye, ikiza cya groupe iyo abantu batsinze mu magroupe ya WhatsApp barishima, ukabona bari kwandika ubutumwa bwinshi. Banatsindwa, iyo umuntu yatsindwa bababaye, ariko iyo afite ahantu yandika abandi bantu bagatanga ibitekerezo, abantu bose ibitekerezo bakabihuriza hamwe, bituma no mu mutima waruhuka. Sinzi impamvu rero mutakinyandikira. Nimero yanjye ya WhatsApp bayandagaye ahantu hose, ntarayibahaye. Iyo utayumvishe no mu kiganiro, ushobora nko gusubira inyuma mu bindi biganiro mba narayivuze, usibye ko n'ubundi ngiye kwivuga ukanyandikira ukambwira ati Kasejizo ngukurikira ku rubuga rwa YouTube, nshyira muri groupe yacu ya WhatsApp ya KCTV Rwanda na Rwanda 45 News na Kasejizo. Ubundi ni groupe imwe nyine, nuko ifite ayo mazina yose, ubundi nkayiguterekamo ukajya uganira n'abandi. Ubwo nari mbikomoreje ku muvandimwe wanditse ejo muri comment, ambwira ati se Kasejizo kundi kumva amakuru ko Sheikh Jibril Watara bamwirukanye. Ndabwira ati genda gake, tuza amakuru tuzayaguha, ariko Jibril Watara arahari. Nirinda kugira ibintu byinshi mbivugaho, wenda bitewe n'amakuru umuntu aba afite, sinzi abantu baba bakuye za ndani, ariko ntimugire ubwoba, Watara arahari, ameze neza, azakina match ya Rutsiro, azatwarana igikombe cya shampiyona na APR. Ibindi tuzabigarukaho. Jibril Watara arahari. So nibyo ngibyo. Ubwo mu myitozo nyine abandi bakinnyi bose barahari, ba Kagege bari bagize utunoke barahari, ndetse na Nige na Clement n'abandi bose barahari. Nta kibazo cy'umukinnyi n'umwe ikipe ya APR ifite, ndetse amakuru yashimwe Pierre Mario ndazanya abahe mu kanya. Hanyuma rero ibindi nibyo ngibyo kuri APR, kuri kote y'imyitozo n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka twinjire kuri CAF yamaze kongera APR FC, byabaye nimugoroba ku rutonde rw'amakipe azitabira imikino ya CAF Champions League. Ni urutonde rutagaragaraho El Hilal,
El Hilal nubwo yegukanye igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda ariko yagiye gukina playoff iwabo. Izo playoff nizo zizayihesha kwitabira imikino ya CAF Champions League cyangwa se CAF Confederations Cup. Mwabonye ko nizo playoff ikipe ya El Merreikh yatangiye neza itsinda ibitego 3-1. El Hilal yo ntabwo irakina. Mwabonye ko bahise banatunganya n'ikibuga cyayo. Aho ngaho niho mera mvuga ati igikombe cya APR gifite ishingiro. Hanyuma ubwo ni urutonde nyine rutaragaragaraho ayo makipe ya za El Hilal ntaragaragaraho, za Simba ntaziriho, za Yanga ntaziriho, nyine bo bagenda bashyiraho. Ni ukuvuga ngo niba shampiyona y'u Rwanda irangiye, shampiyona y'u Rwanda ikaba irangiye, APR iri imbere, kandi mu Rwanda muri CAF Champions League hemerewe gusohokamo ikipe imwe na CAF Confederations Cup ikipe imwe. Bivuze ko ikipe itwaye igikombe automatically ihita ijya kuri urwo rutonde. Niyo mpamvu nyine APR muyibonaho n'andi makipe ajya atandukanye. Wenda ubwo urutonde rwose turugarutseho n'andi makipe ariho kugira ngo mumenye n'umwanya ikipe ya APR Football Club iriho. Reka turugarukeho muri rusangi. Nari ndufite ahangaha neza cyane, ubwo ndaza no kuruterekaho mu rurebe. Nabonye n'uwo bita Mickey Junior, umunyamakuru wa mbere muri Afurika, nawe urwo rutonde yaruteretse kuri page ya Instagram. Urwo rutonde ni urutonde rugizwe n'amakipe akurikira. Ruyobowe n'ikipe ya MC Alger yo muri Algeria, Petro Athletic de Rwanda yo muri Angola, Orlando Pirates yo mu gihugu cya South Africa, Afrika y'Epfo, Mamelodi Sundowns, Aigle Noir y'i Burundi, Power Dynamos yo muri Zambia yo muri Zambia, ikipe ya Ruhima FC, Lahimo yo muri Burkina Faso, urumva, Fola Officiers yo mu gihugu cya Cote d'Ivoire, Horoya yo muri iri bendera n'iki gihugu mwuka byaramwe, hariho amabendera, rega haba hari amabendera tutazi. Horoya nayo murayizi. ASEC Mimosa, ikipe yo muri Malawi yitwa Mighty Wanderers. Hari ikipe yo muri Mozambique yitwa UD Song, murayizi cyane, ndumva yarigeze no gukina n'ikipe ya APR Football Club. Hari iyo bita Foresters Football Club, hari iyo bita Scotland FC niyo mu gihugu cya Zimbabwe, hari FC Nwadhibu yo muri Mauritania, El Merreikh Bent yo muri Sudani y'Epfo, Gaborone United niyo muri Botswana. Harya Gaborone so murwa mukuru wa Botswana niyo muri Botswana. Tukatugeza kuri Gaborone United. Hari Lakua Waves, hari ikipe ya Club Afrique, hari yo muri Tunisia, hari Afrique Stars FC yo muri Namibia, hari Rijabatho FC yo muri Lesotho, hari Langa International yo muri Nigeria, Rivers United yo muri Nigeria, Esperance de Tunis yo muri Tunisia, ndetse na APR Football Club yo mu Rwanda. Mana nyagasani, aya makipe yose nsomye, amakipe yahura na APR akayikuramo ni makeya. Reka nkubwire byibuze muri aya makipe yose nsomye, amakipe yatera ubwo ba APR ni MC Alger, ni Petro Athletic de Rwanda yo muri Angola, ni Orlando Pirates, ni Mamelodi Sundowns, ni kuko izi za Aigle Noir z'i Burundi wapi, za Power Dynamos wapi, za Ruhimo wapi, za Horoya Rekareka, za Office byibuze amakipe yatera APR ahangaha ni nka Esperance de Tunis, ni nka Club Afrique, za FC Nwadhibu wapi, za Horoya wapi, na Power Dynamos Rekareka, na Mamelodi, Orlando Pirates, Petro Athletic de Rwanda na MC Alger. Amakipe yakuramo APR muri aya makipe maze gusoma ntabwo yarenga amakipe 5. Andi yose ahuye na APR bakina kandi APR kikarifi. Wenda haracyari nko mu mashampiyona akomeye ntabwo birasobanuka kuko ntaza Pyramide mwumvishemo, ntaza Arahiri mwumvishemo,
Arahira iyo yari dekaraye ivuga ko mu gihe yaba itabonye itike itakina Confederation kuko si urwego rwayo, gusa simpamya ko CAF yabyemera. Za n'andi makipe menshi tutabonyemo, nta makipe yo muri Algeria menshi tubonyemo, nta makipe yo muri Sudani tubonyemo, za ntazirimo, za Simba na za Yanga ntazirimo. Nyine hari amakipe menshi y'ibigugu yo muri shampiyona zikomeye ntabwo arajyamo. Erega shampiyona zikomeye, impamvu zino shampiyona nsomye nyine ziba zararangiye kare, kuko amakipe menshi ntabwo aba akomeye. Amakipe agomba gutwara ibikombe aba yarabitwaye, ariko nko mu bigugu bikomeye izo za Tanzania, nko mu mashampiyona 10 akomeye ku isi, mwumvishemo nk'amashampiyona 2 gusa, ahandi baba bagikubana. So ni ibyo ngibyo rero, ubwo ikipe ya APR mwitegure kuyakira muri CAF Champions League neza cyane umwaka utaha. Hanyuma ikipe ya APR ubu ngubu tuvugana yamaze kwegukana igikombe cya shampiyona, nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport inganyije umukino igitego 1-1 ku munsi w'ejo na Gorilla. Ntacyo kubivugaho kinini mfite, kubera ko abafana b'ikipe ya APR barimo barategura ibirori bikomeye byo kwizihiriza igikombe ngo cya 7 kikurikiranya. Impamvu mvuze ngo nuko ngewe rwose byarambabaza. Igikombe cyamaze kugera muri Sudani, igikombe kizima mwamaze kugiha abantu batagikwiriye. Ntabwo nzarekeraho kubafana b'ikipe ya APR. Ndabizi ko muri mwese hari abenshi twemeranye, mwe mwamaze gutanga igikombe cyacu mu gihe ikipe ya El Hilal ubuse ko yigiriye muri Sudani kiri gukina imikino yabo, bakatuzanira abana ahangaha batarengeje imyaka 20. Ubu ngubu ko batuzaniye abana, niba shampiyona yacu bayihaye agaciro koko, kuki bataretse ngo abo bana bakinye izo playoff bagiye gukina ibifite agaciro bizabakarifiye? Igikombe cyacu twavunikiye mu gihe none mugiye kuduha deplicata gusa. Hari gutegurwa celebration zikomeye cyane ziremereye cyane abakunzi b'ikipe ya APR ku cyumweru ikipe ya APR ikimara gutsinda Rutsiro cyangwa kunganya, kuko nabonye hari abari kubyirengagiza. Kiyovu Sport ubu ngubu amanota ifite nayo iramutse itsinze imikino yayindi yose APR isigaje ikayitsindwa, nta gikombe cya shampiyona yatwara. Ako kantu ka Kiyovu nabonye abantu bibanze kuri Reyo cyane, birinda kugatekereza. Ubwo APR ninganya izahita yegukana igikombe cya shampiyona. Hari gutegurwa celebration zikomeye cyane zo guserebura igikombe, kuko ubundi mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo iyo umuntu agukwenye, iyo umuntu atekereza ko ikintu ukoze kiri bumubabaze, ni ukuvuga ngo umuntu agukoreye ikintu, noneho uwo muntu yexpectinga ko icyo kintu kiri bukubabaze byatari, kiri butumurira, kiri butumutwe, kiri butumuhangayika, noneho uwo muntu agahita atungurwa no kubona wowe wishimye. Uwo muntu arababara, ashobora no kwiyahura. Reka mbahe nk'urugero nko ku bantu bakundana. Nko ku bantu bakundana, hari igihe umuntu aba atagukunda akabikubwira ko atagukunda, azi ko biri bukubabaze byatari, azi ko ugiye kumwinginga, azi ko ugiye kumugate wambabariye koko basi nkora iki kugira ngo ubu wanjye. Noneho yabikubwira akabona uriturije, nta kibazo, umurabunga ahita nta kibazo, ubuzima bwawe bugakomeza, ugakorera amafaranga, akabona ari no kwinjira ibintu bimeze neza. Uwo muntu arababara, ashobora no kwiyahura. Nicyo kintu abakunzi b'ikipe ya APR bashaka gukorera abareyo bishimiye igikombe cya El Hilal nk'aho aribo bagitwaye. APR irashaka gukora celebration y'umwaka, amafireworks, induru zigaturika, stade y'Inyamirambo igashwanyuka, ubundi bakishima, barangiza no mu cyumweru gitaha bakazakubita umuntu kuri finale, induru zikavuga. Nicyo kintu abafana b'ikipe ya APR bari gutegura kuri icyo gikombe. Nabwiye abareyo nimugoroba, ndababwira ati mukoze ikosa rikomeye. Kiyovu igiye gutsinda umuntu ihita ifata umwanya wa 2, mufitanye umukino, mukubitwa kuri finale. Ndakurahiye Reyo nisohoka uyu mwaka, sinzi tekiniki bizaba yakoresheje, kuko ibyo bategura byose ngo kuruhutsa abakinnyi, nyamukandagira finale. Ndabakomeje ngayo nguko rero. Ubwo nibyo twaba dufite muri iki kiganiro. Inkuru ya Ishimwe Pierre Mario, inkuru ya Ishimwe Pierre Mario yari hafi kugaruka mu myitozo, ndayifite nimugoroba bayimpaye yuzuye.
ngiye kuyikora ariko ntabwo ndafata umwanzuro niba ndi bugicishe hano cyane niba ndi bugicishe kuri Rwanda 45 News Plus, ko tugomba nayo gutangira kuyikoreraho kugira ngo utuntu dukeya turi gufinaliza YouTube nyine itwemerere two tuntu, noneho nimara kututwemerera tuzahita nyine dutangira kuyishyiraho ya highlight n'imyitozo twababwiye. Ndabashimiye cyane rero, ibiganiro bya siporo nakagaruka kuri Kesi TV Rwanda. Muri abantu b'abagabo cyane, muri abantu b'agaciro gakomeye cyane, by'umwihariko abantu mwakoze subscribe. Hanyuma nongere mbisubiremo bwa nyuma ndi gusoza, abantu mushaka kwinjira muri ya groupe yacu ya WhatsApp nyandikira kuri 0739 9912 18 7. Asala vista.